India le China inkara buaina alakal chhomek zela China chuan boruak chetak engma a omlowa line of actual controller har satnapo pangai takin controller niti an puanga heti lai hian voin hian India News Channel rang ten India sipai how to te thut khom thule line of actual controller buaina chungchang an soi how thu an puang boka India fighter tejas po LSC Vilturin Indian Air Force in Antlo quality rang thu antar lang bok NDTV Times Now le Times of India the chuan spy camera mga LSC China pusak vel dan video nen antar langa Ladak Buloka China hian Air Force Base alausiam rangani ti NDTV chuan antar langa helai muna hian ral thuam chikrang anin chopchau ani ti tar langin airport hetiang angalian hi China hian engtin nge siam thai ti zo na an siam boka China Air Force Base a hian ral thuam engber nge hriat lo ground support engemo China hian ada ti an soya fighter J11 nge J16 zok ti hriat lo fighter engemo aom nuala heng fighter kara hian China fighter chuan vor Sukhoi Su-30 MKK po aom ti an puangani hetiang taka ramria China aron in check luthi Cold War ni lo nuclear war athen mai alhawam to ti an soi NDTV in India Army Chief Lui Akomna Army Chief Lui hian India hi man angkha ani to lo ti China hian a hrelo ani mai thai India rambung tinte veng him tur hian defense a India hi achak to ka aveng him theyang ti inrin tok na sang tak nei chungin kasoi ngamani ati Times of India chuan voin atangin India Army Commander te conference stran ania line of actual controller chet lak dan tur briefing poimo tak an nei nia an hriat thu an puang bok hei baga hian bordara boina chu video clip toite an tar lang boka Chinese sipai PLA le Indian Army te in haule in hial na satak second rail te anron da telbok hei baga hian PLA te Army motor thuru kongsira nima an lia khu hote anron tar lang boka China in khovel hriata line of actual controller boruak chu astable control na nuaya boruak atha ti an puang zar chu khovel mit mua thiam anin chantir tumna mai ang le ani India sarkar laka hian China hi ain phan hiam zoka atrangai lawa in biakna nei rot tu po India ani thina high level in biakna awangin indona kan pumpel fautrin ani tuntuma hian India hian in biakna nei rot atum loem mi ti zona omeka NDTV in intelligent report video clip atarlana phaichuan comment atam hlea Modi hian athak takachelovin in biakna nei puiro se ti anom lain India ral thuamten China antin zone vektoa chuwangin pu Modia administration hian in phan hiam jok ni atum lo ni in an soibok tin he boina hi sipai duty te thu in mulo satia angkha anilawa Air Force Base te siama China in India apal jutna sata wangin tension sang takhi line of actual control a hian lo om ania India hian ramria step khat po tolkir lo turin ground support atam thei ang achok lu thuai angai ani ti an tambok hetianga LSC buaina om meklai hian China hian Hong Kong khopuya ro rel na pum hlum nei tura amalak na security law chu kaltlang pui nge tumin protester te vaudai tumin China sipai PLA te Hong Kong athon lu treu to niin Fox News chuan antar lang boka US chuan hetianga sipai chakna manga mipui ra be na hi China hian atop san hal turani atia tuntuma boina ala tong chuak ve mi lo Russia aron tong chuak ve ta mitam takin Russia hian khoilam nge a hoizo kangti kanin rin siak chutianga rin thune na Russia kan thir thup lain mitam tak rin dan ronnem hetin China thupuana Global Times chuan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov thusoi anron ta langa Russia Foreign Minister hian
Hong Kong buaina hi China ram chunga thil thleng China domestic issue ani tiin bul aron tana US point chiang taka alo hriat tur chu Hong Konga security law manlawa hian China thu nei na ania ramdang te kan lo inrol arem lawang atia China Foreign Ministry thu puang tu chuan Russia Foreign Minister thu soi hian China le Russia chu eng ang boruak sanga po rampani te a high level a thuk taka kan inzom na aron tar lang ani tiin Global Times a hian an puang zui ngalbok heiba ka hian Russia Foreign Minister hian rampani Russia le China te hi kong tin renga mason na le hrisel na lama te ramven himna konga te thok dun tura in thian tha le in rem na nei kan nia ram pakhat jok buaina chu ram pakhat jok tan po buaina ani ve thawa atom te hi science thiamna sang tak mangin an phel thranga thil thrang dai laom tak siamnan an mang thei ang hi kan nilawa China le Russia hi foreign policy thiam takte awanga thentran thei ani velo ati Russia Foreign Minister hetianga atrong chuak ani chuan an president thu chuak ang tluka ngai ania Russia dinnatur anron soi chianga angai theita chuwangin South China Sea te Hong Kong buaina te Taiwan laka China buaina te le India le China line of actual control a buaina zongjong a hian Russia hian rinlok sa angin China lama atang don ti anem he chiang hle ani mase Russia in adu India nena in thian thatna anei sa chu achan pha ngei don ni in arin thaya Russia President Vladimir Putin hian boruak aron thel dai ani lo chuan an foreign minister thu chuak hi India hian athai hil to lo arin Russia hian India thiana siam tur hian kumtam tak alo bengat ngat to United Nations India tan ma ala harsatna tam tak alo ma chon pha to ani United Nations UNO hian member nget ban thailo ram panga anoma chungta chu USA United Kingdom Russia China France te ania heng ram panga te hian UN hian veto power anneya anminga P5 emo Big 5 tin ko anitrin tichuan UN hian ram som panga Security Council member anoma heng ram som panga te hian ro anrelta a thutluk na an siama Big 5 jingami khoiram emo ber hian pom thailo ta se veto power an nei mangin an thurel hi an pai thathaya ma se veto power an exercise hian an pai thlom top ti na anilawa veto power nei ve dangram pali ten uluk takin an ngai tu nona an pompui angai thun hei hi atoi zonga kan soi fia thiam dan ni se tichuan kan soi tum tak chu India hi United Nations member ani theinan Russia hian nasatakin apuya ma se UN rorel na nol ania hemitum hian Russia hian aveto power mangin rorel na chu apai kha tun thang hian India hi UN member ani thei pha ta ani ral thuam lama po nasatakin Russia hian India apuya tuna India ral thuam nei that tam tak hi Russia siam ani hlom mase India hian tuna China nena an boina hian khoiram ma a on thu soi alani lo lain Russia in China athlop zeldon ti apon hian India athlop thei talo ti apuang telnghal ang ani bera Russia President Vladimir Putin ma lolak to na zongjong chu voina Russia Foreign Minister thu cha toy te hian avo chevek angem India hian US le athurwal pui UNA veto power nei thiau UK le France te lam a hoi san mayangem le India sarkar hian voi khatma tuntruma China nen an boina chungchanga hian thu chua engma ala nei lawa India hian ala thir report ni in alanga voina India sipai how to lu te meeting hian sarkara thu an thleng nge arin oma official thu chuak engemaw chu an nei ve thuai arin COVID-19 update lo thir ho le lokila he chanchin buat seilai me ni somni pasari zanin dar riat le minute som thum thlenga khovel pum le India din mun ani
khovel puma confirm case nuai somnga pasari singkhat sangkwa zathum somnga le pali anum to a dead report nuai thum singa sangthum somsari le pakhat anum to a recover nuai somni pali singa sangruk jali somli le pasari anum to boka tichuan tuna rivai mek active case omzat chu nuai somni pakwa sangkwa zariat somthum le paruk anni rivai tamzual naram ta chu US Brazil Russia Spain le UK te anni India rama rivai mu chu to zongjong confirm case nuai khat singa sangli jali somthum le pakwa anam to a dead report sangli zathum somriat le pathum om to in tuna India rivai mek zat chu singriat sangli zanga somni le pali anni nimin me ni somni pasari khan India rama rivai sanga zariat somruk le paruk mu chu ania voina hian rivai mu chu sangthum zaruk somni le pathum anom to a report alu kima update ani huna chuan voin din mun hi ala danglam le turangai ani notice state ho a shri apung chhomeka asama hian apung chakzual hlea voin hian rivai mu chu somkwa pani antling to a rivai an mu chu to zongjong hi jasari samsari le panga ania thi le dam chuak telovin tuna asama rivai an kolmek zat chu zaruk le somriat ani Tripura a rivai mu chu to zongjong zanhi somthum pani ania tuna rivai mek zat chu somruk pasari ani Manipur state a voin hian rivai panga an mu chuak le to a Manipura rivai an mu chu to zongjong hi somli pali ni in mi pali andam chuak to a rivai mek somli an om ani Nagalana voina rivai panga mu chu ani velia ti hian Nagalana rivai mek zat chu pakwa ani Sikima rivai pakhat an mu chu bakha mu chu bel alani le lawa rivai pakhat an kol mek bok Meghalaya rivai somni mu chu nitoin tuna hian rivai pasari an kol mek ani Asama Shri apung chak tanviawa heti lai hian India rampumma ero tlemin rivai mu chu nimin le voin hian atlem khet ani